Itondo kiza ku bakunzi ba Smilebo TV, komeje kubasuza aho muherereye mwese, tubasaba gukora subscribe ku bantu batari bayikora, ku bantu mwakoze subscribe muri abantu bagaciro kabisa, mukore kuri like, comment and share, n'abatari bayikora muze twagura umuryango wa Smilebo TV, kubana namwe ni by'agaciro. Perezida Paul Kagame yagizwe umuyobozi mukuru wa komisiyo nshya y'umuryango w'abibumbye ishinzwe guteza imbere ikoreshwa ry'ubwenge buhangano ku rwego mpuzamahanga AI for Good Global Communication. Umukuru w'igihugu afatanyije inshingano n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ikoranabuhanga cya Salesforce ariwe Mark Benioff, umunyamabanga mukuru wa Loni ushinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho ITU Doreen Bogdan Matthew akaba umuyobozi wungirije. Intego nyamukuru y'iyi komisiyo ni uguharanira ko AI igira uruhare rukomeye mu kugabanya ubusumbane bw'ibihugu mu rwego rw'ikoranabuhanga, igahuza kurusha ibigize n'ibiri mu nzitizi y'iterambere y'ibihugu biciriritse. Tudatinze cyane reka twerekeze muri RDC. Muri RDC nicyo kivugwa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo bateguje imyigaragambyo y'amahoro nyuma yo kuganira na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi washakaga kubafasha gukemura ibibazo byabo. Tariki ya 6 Kamena 2026 Perezida Ndayishimiye yaganiriye n'abanyapolitike barimo Martin Fayulu, Belize Sanga na Jean-Marie Buni ndetse n'abahagarariye amatorero barimo n'umunyamabanga mukuru wa Biskopi Gatolika muri RDC ariwe Musenyeri Donatien Chole. Ikiganiro kibaye ku butumire Evariste yahaye aba banyapolitike bagize ihuriro C64 ubwo bateguzaga ko tariki ya 8 Nyakanga 2026 bazakorera imbere y'umukuru w'igihugu imyigaragambyo ikomeye isaba Perezida Kisekedi aho ashinjwa ubugambanyi. Arashinjwa ubugambanyi kubera iki? Kubera ko ari gutegura itegeko nshinga kandi habura umwaka ngo amatora ya perezida abe. Ibi ngibi rero ntabwo abyumvaho rumwe n'abamufashije mu kurwanya aba banyepolitike. Ayo ni twa dufite, ayo ni makuru twa dufite muri RDC. Amakuru avuga kuri M23 tuzayaba hejo. Uyu munsi nawe twabateguriye, ariko muri kumva ko ibintu ntabwo byoroshe muri presidence. Kisekedi batangiye kumushiraho igitutu, ubwo Evariste rero twari tuzi umuri inyuma umufasha, ariko nawe yifatanyije n'abanyapolitike bamurwanya ndetse n'abakuriye abakuru b'amatorero barimo umunyaeskopi William Chole. Nabo ubwo bateguye inama yabo bazayikora, tuzabagezaho ibyavuye muri iyo nama. Tudatinze cyane rero reka twigire muri siporo. Murabizi muri politike ducamo twihuta kugira mumenye update zirimo, ariko muri siporo no dutinda cyane. Uyu munsi turajya muri Nyamukandagira. APR yatangiye imyitozo y'imbaraga cyane, bivugwa ko ifite na match ya gishuti hano hafi. Mu gihe tutaramenya iyo kipe, ariko turi kwitahuza ari tuyimenya tuzayibazanira. Muri APR nayo makuru arimo, abakinnyi bose barahari, abataka, abadefanseri ba Christian barahari, umunyezamu Silwane bose barahari. Amakuru yandi ya IPR nayo tuzabazanira ejo. Uyu munsi tugiye kujya muri Murera. Uyu munsi ni Murera time. Abari muri hehe? Ikipe y'Abanyarwanda Murera we, yewe Murera. The new signing Mudeli Akbar w'imyaka 23 ukinira ekipe y'igihugu y'u Burundi, akaba yari kapitene wa Gasogi United, akina imyanya irenze 3. Uyu aje nyuma yuko ibyamusanga bitari gufata irangi neza. Ese niwe warukenewe? Yaba umusimbura wa Musanga cyangwa? Naho umusore wundi w'umurundi yitwa Tambwe Gloire Ngongo, umwe mu bakinnyi bitwaye neza muri shampiyona ishize kurusha abandi. Ibiganiro bigeze kure. Amakuru turi kuvana muri Murera ngo ibiganiro bigeze kure, ariko ngo ikintu kiri kubura ni miliyoni 8 kugira ngo uyu musore asinye. Izi ni miliyoni 8 bamusigayemo ubushize ku masezerano bari bagiranye y'imyaka 2, ubwo asigajemo umwaka umwe, uko amazemo umwaka umwe muri Rayon Sport. Ese rero iri kwiyubaka
cyangwa reka turebe ekipe reka turebere hamwe ekipe yari isanzwe na ekipe nshya. Ese ibya Kitoko bimeze gute? Murera ntabwo igibura kuvugwa. Murera ewane shampiyona ibe yarangiye, ibiri kuba ibigiye gutangira. Murera ubundi bigomba kuba iri mu matwi y'abanyarwanda. Iriya ni ikipe y'abanyarwanda papa. Tuhere kuri Mudeli Akbar. Mudeli Akbar ni umukinnyi wakiniraga Gasogi United, akina satira cyane cyane, yakundaga guca kuri 7 cyangwa agakina muri Median. Ahantu hose bamushira kuri Median arakina. Uyu ese aba ari umukinnyi mwiza wo gusimbura Musanga, Henry Musanga. Ibintu byinshi biri kuvugwa kuri Musanga nuko nabwo polisi hari abantu bashatse kuvuga ko yashwanye na polisi batarashwanye, ari ukugira ngo Henry Musanga agaciro ke kazamuke, Rayon Sport ibe yamugura cyangwa se na polisi ibe yamugura ku mafaranga menshi. Abarjara ukuntu badiringa inkuru ikagenda igatradinga, ariko umukinnyi adafite gahunda yo kuva muri ekipe ashaka kongera amasezerano ku mafaranga menshi cyane, ugasanga nta kintu yapfuye na polisi FC. Rero bahise bahitamo Musanga nyuma yo kumwohereza itike akanga kuza ngo bumvikane. So bahise bifatira umusore uri mu Rwanda hano, Mudeli Akbar. Bivugwa ko umutoza Haringingo Francis Mbaya yigeze kumupropoza kuba yaza gukinira Rayon Sport. Barumvikana. Uyu nguyu Mudeli Akbar aba asezera Gasogi United kuko amasezerano yari ashojwe, asaba Kenisi kuba yamurekura akajya kwishakira ahandi nk'umuntu batabanye neza. Kapiteni we babanye neza, kapiteni we aramurekura, aba free agent. Ubu ngubu yagiye muri Rayon nk'umukinnyi wigurishije. Ese uyu Mudeli Akbar ni umukinnyi ki? Mudeli Akbar amaze igihe kinini mu Rwanda, ni umuntu umenyereye shampiyona yo mu Rwanda. Ese kugira uzane Musanga Henry muri polisi uri kubona biri kwanga, umukinnyi ufite imvune zingana kuriya, Mudeli Akbar yaba ari we mwiza? Cyangwa bari kujya gushakira ahandi, cyangwa bari kumuneka kuko bafite abamediane benshi? Ibyo ni ibintu byinshi cyane abantu bari kwibazaho, ariko ngiye mbona Mudeli Akbar ari umukinnyi mukuru cyane cyane nk'abareyo tuzi ikibazo kiri kuri gatatu ya irajegajega. Mudeli Akbar hari ukuntu Haringingo Francis yajya amukoresha akamuhengeka, akaba yamucisha aho ngaho kuri 3 cyangwa akamucisha kuri 7 cyangwa akamucisha ku 8, cyane cyane ko ari imyanya akina. Twihuta cyane tujye ku musore witwa Tambwe Gloire Ngongo. Rayon Sport yanonsije ivuga ko preparation, cyo bita preparation, ibiganiro, bari mu biganiro n'uyu musore kugira ngo abe yaguma muri ekipe, kuko imyitozo yayirimo yagarutse, amasezerano arayafite, ariko hari ibyo batumvikanye mu masezerano y'ubushize asinya. Hari amafaranga bamusigayemo 8 miliyoni. Izi 8 miliyoni rero akaba ari kubasaba kugira ngo akomeze aba muri ekipe, mu gihe arjawe ari kumubwira ngo amuheririze leta abe yajya gushakira ahandi uko amufitiye andi maofre. Ariko Tambwe Gloire we aracyashaka gukina muri Rayon, ari kumva gifite ibintu byinshi byo guha Rayon atari yabaha. So Tambwe Gloire ari muri squad ya ekipe, ari mu myitozo. Igisigaye nuko Rayon imukabukira amafaranga ye bagakomezanya, kuko urumva umukinnyi uri gushaka. Sinumva ahubwo impamvu bajya kwirukanka ku bakinnyi tutazi profile zabo, ngo bavuye muri Central Africa, bavuye he? Tambwe Gloire Ngongo ari we mukinnyi ufite imibare myiza, ari we mukinnyi mediane yari yubakiyeho batatekerezaga. Abakinnyi bose baragiye barafearinga, ariko asigara ari we uhagaze, umukinnyi ukiri muto w'umwana. Umukinnyi nk'uyu Murera sinzi ukuntu ahubwo batadiringa abantu bakora amadiru mu Rwanda, sinzi ukuntu batadiringa. Uyu nguyu ni umukinnyi utufatiranya, ahubwo ukaba wahita umwongera nk'izindi miliyoni nk'icumi, ukamuheza 18 mu 8 umufitiye, agahita gukubita indi kontra y'imyaka 2 tubumufashe. Niba bari kuvuga ngo bari kubaka bubakira ku bakinnyi bari ufite bato babanzagamo bafite imibare myiza. Turagaruka ku bakinnyi Rayon Sport yarekuye, ariko abakinnyi ngaba batambwe Gloire Ngongo nibo bari bafite bo kubakiraho. Iyo projet irubakira kuri bande, irubakira kuri ba Kitoko. Oya, ntabwo iri bwubakire kuri bano bakinnyi bari kuzana bashya. Oya, Ndingwiba ntabwo tumuzi, ariko Tambwe Gloire Ngongo turamuzi. Abanyarwanda twese tuzi ubushobozi bwe, ari mu bakinnyi babaye beza mu mwaka wa shampiyona muri ekipe ya Rayon Sport.
sinzi impamvu uri kurekura ba Richard utari kumvikana na ba Richard. Iyi Mediane yari ikeneyemo Richard menyereye umwuka w'abareyo, menyereye igitutu cy'abafana ba Rayon, afite ukuntu yaramaze kubaka ubutatu bwe we na Tambwe Gloire Ngongo. Cyakoze uriya Abedi yavamo ukaba wakongeramo undi munyamahanga bagafatanya bakamumenyereza ikipe wangaho buri muri development. Ariko sinzi ukurura kuramo abakinnyi babiri uzanyemo abandi babiri bashyaho ya nge ni gutyo nabibonaga. Twihuta cyane ubwo indi nkuru twari dufite muri Murera, turi kwibaza ku musore Kitoko ya Batu Pasu. Aracyari mu gihugu cya Kongo, aracyari kwirira amaka yabo hariya mu gihugu cyabo cya Kongo, ari kwikorera akitozo kabisa gake. Ibi ngubi byintu bye uko bimeze, yasabye itike y'indege ntiyayihabwa kuko biragaragara ko muri squad player y'abakinnyi 18 atazajya agaragara. Sinziro niba ariyo mpamvu bamwirengagije. So ariko afite amasezerano, bago batamuhaye itike bazajya bamuhemba, ko batamuhembye yabarega umukinnyi mpuzamahanga arakurega. Tugiye kureba ekipe ishize yabanzagamo muri Rayon ubushize, turebe mbese ni bande basigayemo. Ese ekipe ishaka igikombe, ishaka Sekafa, ishaka kujya mu matsinda, ishaka igikombe cya shampiyona, cyangwa iri kubaka ibintu by'imyaka iri imbere, cyangwa bizaba nka bya bindi nabwo mu kwa mbere basubire ku isoko birukana abandi. Mu izamu twari dufitemo Kwizera Olivier, ku ruhande rwa kabiri dufitemo Obed Umukiza Obed, kuri gatatu dufite Ganijuru Eli, muri defense dufite Yusu Diane ndetse na Chimanga Chilembi. Aho tugeze abakinnyi bahari ni Obed na Ganijuru. Kwizera Olivier akirimo ikibazo, ubwo ni babiri. Muri Mediane habaga harimo Kitoko, Richard ndetse na Tambwe Gloire Ngongo. Ubwo ngaho harimo Ngongo gusa kuko Kitoko ntabwo tumubara bamwimye itike. Uwo ngowe ni nk'umuntu wazajya bari gufashiriza ku ruhande. Ubwo babaye batatu. Abakina basatira Aziz Basane Kulanya, ku rundi ruhande rwacagaho Jesus cyangwa bagacishaho Asman Ndikumana, Falenganya akaba ariwe wataka. Aho ngaho dufitemo umuntu umwe gusa kuko Falenganya yaragiye, Basane yaragiye. Urumva ikipe yabanzagamo harimo abakinnyi bane gusa nibo basigaye. Ese ikipe iri muri development cyangwa development ihera ku bakinnyi bari bahari? Yo Sport imaze gutandukana n'abakinnyi benshi cyane. Barimo Emery Bayisenge, barimo Yusudian, barimo Chimanga Chilembi, barimo Yannick Bangala Litombo, barimo Vininho, barimo Cindy Paul Jesus, barimo Abedi, barimo Aziz Basane, barimo bamaze kuba 8, barimo Falenganya. Abakinnyi bagera mu 10 bose, sinzi ukuntu wakwirukana abakinnyi 10 ukinjiza abandi 10. Ntabwo ari development kereka aho guzamuye abana bato aho ukirukana flop zo wari ufite. Ayo niyo makuru twari dufite muri Murera. Abareyo muri he tugiye kujya tubazanira update nyuma ya politike, amakuru avuga muri showbiz. Mujye nimuzajye muhita mugenda uko hani inyuma muba mufite amakuru avugwa muri Murera, amakuru yose atomoye. Ejo tuzabazanira video y'Igicumbi ukuntu imyitozo imeze. Kubona zira video yabigoye kandi ntabwo dukunda copyright cyangwa strike, twe dukunda amakuru agaragara. Ibyo bashize ku mbuga tukaza tukabisesengura, amakuru twakuye ku mpande tukaza tukayasesengura. Kubana namwe ni by'agaciro akunzi ba Smilebo TV, dukomeje kubashimira. Dukomeze twaguke abavandimwe nshuti bakunze hano muri Smilebo TV guys. Utari wakora subscribe, meze bite kandaho kugira ubane na Dani mwenyewe, mtoto wa Mzambi kabisa. Hano tukeye dukora amakuru twihuta cyane, ntabwo dutinda, nta bintu by'ibiganiro, tuba turya tubahereze update abajya mu kazi wasitware. Mukomeze muze mubane natwe
ese tuzahera ku makuru ari kuvuga muri M23 batangiye kuavansa bari kwegera imbere bavuye muri point 0 ariko cyane cyane avuga muri sport twe nago twibanda kuri sport gusa cya politike yaducamo ibiri ku mbuga tugacagagura iby'ingenzi by'abanyarwanda bakeneye akari byo tubazanira. Make sure you subscribe. Ciao ciao.